Merhaba dostlar. Bugün men degan Among Us o'ynayın deb o'tirdim. Men nemening adam bo'lib ketgan. Hey. Hey, ne olib ketdi? Yeba. Hey. Ne o'lib qoldim bu o'sha? Dostlar, men tushunmayapman, короче. Hozir qaytadan bosib ko'raylik al. Dostlar, короче, bunday kartga kirdim. Bu kartada tasvit men chiqarib jibirmas ekan deb tilab turdim. Yeba bari meni o'xshab turdi. Yeba men yoki biringa tega olmaydi, men o'xshayman. Tek tanbalım boshqacha ekan. Просмотр. О, qaysi o'yin bosat. Пожалуйста, men chiqib ketmayinchi. Короче, 2023 men kuzda Among Us tushirgan bo'latimman. Еще web kameraman men. Qaysi web kamerasi tushiryapti? Alda kuchli videolar chiqarатын chiqaram endi. O'yladim, kuchli videolar chiqmayman. Agar odamlar aytsa o'zlari kuchli video chiqar ana deb. Ko'pi men top bir ana deydi. Sırası adam bo'lib qolsa-da. Ba bo'ladi. Men davrim yaxshi chiqib turman, men bilmayman ato. Aytmoqchi do'stlar, men sizga ayta ketayim. Mening arnama tirkelib, like bosib, videoni tagansa ko'ring. Bu menga motivatsiya bo'ladi. Seni kommentariy yozinglar. Seni meni jeb qo'y. Usta, ana kim o'ldirdi? Yeba, o'sha odam o'ldi. O'sha men o'lib qoldim sirasi. Yeba, do'stlar. Kutyaptim bo'ldi, qo'yarchi. Давай, ular anglashim degan şey men aytib bir deneyimda aytayım. Короче, do'stlar, men aktivni ko'tarib, like bosaylik, tirkilik, plus video tagansa qaraylik. Shani de, do'stlar. Mening arnama kommentariy yozaylik. Agar kommentariy ne yozganimni bilmasangiz, yes bu alg'a deb yozinglar. Sonra men videolarim aktivni bo'lib, boshqa odamlarga da ko'rinadigan bo'ladi. Kim tushundi, sol tushundi. Yeba, kim satqin deb o'tir. Ясно deydi. O'lib qolgan odamda aytib o'tirman bunda. Qarash, men yo'q yasolmayman video. Qarash, men yasolmayman. Men tek bitib yasolaman. Burunda onday emas edi. Qiyin bo'ldi. Men mana qo'yan hali to's bermadi, qo'yanda kuzatib bo'ldik. Yeba, mana avval Rosbek bo'lmasa-da Pekinda. Просто Rosbek kiyimda birov kelsa-da. Yo'q, Rosbek ekan. Rosbek предатель ekan. Men sadaniyamni o'rnayni. Aytmoqchi, iris bo'lsaq-da biz sadaniyamizni o'rnay olamiz. Yeba. Bir narsadan kirib ketib qolmish. Qo'ygan qo'y. Birdaniga bo'lyapti, men qatim yo'q, sebab men yelesdim. Üstür o'rndasin. Sadaniyamni o'rndawim kerak. O'yindan tavus qattiq chiqib turmay men bilmayman, men tavusni o'chirtmasam sebab. Men nisbetli o'yin tavusini o'dim. Yeba, sırası o'lib qoladi-ne? O'yinim meni ko'rikda. Qozoqdan men o'ynagan kelib ketadi, o'skesishi. Qozoqdan normal o'ynaydi-da просто. Ошибка, просто birovda o'yindan o'sish chiqib ketyapti, birovda bityapti. Necha odam qoldi? 7 odam qoldi. Yo'q, 8 ekan. 12 manyak. 2 manyaklar 4 odamni o'ldirsa, o'yin oyoqtaladi. Aytmoqchi, do'stlar, men bilmay qo'yinsizlar deganim bu tag'da. Birov siqirib o'tirman. Buna 2 dolbib dovus bersa, yaxshi bo'ladi. Yeba, urbindirga 41-23. Men Among Us endi bosgan odam ekan ko'rinib qoldi. Yeba, mendan dovus berib tursa, no, предатель bo'lsa ekan, пожалуйста. Предатель bo'sh, пожалуйста. Yeba, bu предатель emas, do'stlar. Men burungidan ko'ra shaxs o'ynayman, shama o'ynayman. Burunda men sırası manyak bo'lib o'tib ketiyordimchi. Ko'r nima bir papetkadan o'g'irchi. Ne o'g'irdir? Ne bo'ldi? Ne bo'ldi? Men tushunmayman, ana qurilgan nechta. O'sha bir odam o'ldi. O'yinda necha odam qoldi? O'yinda 5 odam qoldi.
егер 5 адамның біреуі өліп қалса біз ұтыламыз достар. Сол үшін біз маньякты сразу табуымыз керек. Сразу маньякты табуымыз керек. Короче, не деп жатыр мынау қақмастар? Нет деп жатыр. Я предатель, сөзін ұстап беріп жатыр. Я ширеный капяш. Мен поставлял. Короче, түсінбеймін, мен орысша түсінбейді кем. Мен ағылшынша түсінбеймін да, орысша түсінем ба демем, кішкене болсын. Орысша вообще түсініп отырмын жоқ. 2 адам тауысып беру керек. 6 адам тірі екен ғой. Мен көрмей қалыппын. Короче, 2 адам өліп қалса, болды, ойын аяқталады. Бірақ қалай 6 адам? Бір адам жаңа ғана ойыннан шығып кетті деген қапаланып тұрды айдаған. Мен түсінбеймін, короче, дымда түсініп отырмын. Бір адам погибает игра дейді. Мынау ортада тұрған адам ойыннан шығып кетті деп тұрмын менде. Ойын аяқталды ма? Никогда не попросила ничего. Екі предатель бар дейді. Оны білемін. Короче, неге біз мына жаққа бар дейді? Ол жаққа барсаң не болады? Мен түсінбей қойдым. Задание қаяқта задание бар? Шенді мыналар. Шенді мына 3 қақпыз. Онда достар, видеоны аяқтаймын. Нешінші уровень? Короче, осыны аяқтаймын. Сіздермен болған мен Еспол. Мен масынан бері айтқан сөздерім тыңдағандарыңыз болса рахмет. Білмеймін, видеоның таласы қауындай болып тұрған. Музыка қатты ма әлде шай ма? Музыканы реттеу керек. Просто мен өзім ойынымдағы таусымды өшіріп тастадым ғой. Сол маған ештеңе есілмейді. Артта шығып жатқан тауыс болса мән бермеді. Сіздермен болған мен Еспол. Давай, шоу.